Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Bagai pangkelengi di bata dunia endang, emakai berekan anakna si tonggang. Kalau lapini sepesi tekman bana, tapi geladat kegeluhan si rasa lalah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Tuhan kap raskam, jana ras tendindu. Ogen ibas Injil si badia nari rikutkan Yohanes. Kemuliaan manbandu o Tuhan. Kenca wari raya pasca kalak Yahudi ngodeher, lawas Yesus ku Jerusalem. Ibas rumah pertonton, idapatina kalak erbinaga lembu, biri-biri ras derapati. Litbe ije kalak kundul si dahinna nukuri duit. Yesus erbahan cambuk si idandan ibas nalinari. Alu iligasina gelah darat asu-asuhan kerina ibas rumah pertoton nari. Subuk lembu biri-biri. Itunggalingkenna meja-meja kalak sinukuri duit, seh maka merap duitna kerina. Man kalak si erbenanggan derap depati nina Yesus. Angkat darat barang-barang due, olah bahan rumah bapanku jadi ingan erbinangga. Perbahan si ingat ajar-ajarna, maka liter surat ibas pustaka si badia. O di bata, geleng ateku nandangi rumandu, ngugut deskan api. Jenari kalak Yahudi si erkuasa ngelawan Yesus nina. Tanda senget kai banci ibahandu, guna nuduhkan man kami, maka likhatu erbahan si enda krina. Erjawab Yesus, runtukanlah rumah di bata enda, maka ibas teluari, kubacekan ka mulihi. Ngaloi kalak ipajakan du atendu mulihi, ibas teluari. Lah mungkin, sebab 46 tahun nari dekahna, mejekan rumah di bata enda. Tapi rumah di bata si katakan Yesus eme kulana. Maka kenca Yesus geluh mulihi iingat ajar-ajar kai si ikatakan na enda. Jana tek ajar-ajare kai si suratkan ibas pustaka si badia bagepe kai singgo ikatakan Yesus. Paksa Yesus di Jerusalem dengan tumpung wari raya Paskah. Entram kalak tek man bana, erdandankan tanda-tanda sengget si bahanna. Tapi Yesus latek nandangi kalak sebab kerina manusia tangkas itandai Yesus. Lalu perlu kalak nurikan karena manusia man Yesus, sebab ia ter Yesus nge kai silit ibas pusu manusia. Kata Tuhan, puji man bandu o Kristus. Bapa nande turang rasnina majua-jua membantah kerina. Ipelawas Yesus perbinaga lembu, kambing, biri-biri, ras derapati, bagepe sinukar-nukarkan duit. Alu perligas ras tinali, itunggalingkan na meja sinukuri duit. Alasan na engkap maka kalak mahan rumah bapa na jadi ingan erbinana. Enda iturikan ibas sada perdalinan na ku Jerusalem. Enca kejadian Yesus itentang pertua-tua kalak Yahudi guna merekan sada tanda si banci ngeskan perbahanan na Runtukanlah rumah di bata enda, maka ibas teluari kupajekan ke mulihi. Bagaimana jawab Yesus?
pengantusan kalak Yahudi iuji. Ikirana maka kaisi maksudkan emkap rumah pertonton i Jerusalem. Itawai kalek iya. Itu kalak emaka bahan-bahanan edung ibas paksa sindekah emkap 46 tahun. Uga kami banci ipajekan ibas teluari. Kata 40 tahun enda jidahkan perkiraan maka kejadian enda jadi ibas tahun 20 Masehi. Rusus Yesus ngerana ras kalak Yahudi make tanda simbol ibas erti si terbageset. Tapi na kalak Yahudi ngantu sisa alu kata perkata. Sini maksudkan Yesus ibas berita si Maria baswari enda karena rumah pertonton emkap kula najine. Teluari emkap dekahna idur matenari seku kekekena. Kejadian enda isuratkan kenca pengerupan rumah pertonton jana umat Yohanes ngidah Yesus selaku rumah di bata. Rumah di bata simbaru. Ibas dirina di bata jumpa ras manusia. Ijeme di bata tading ras ringan. Yesus mempersingkat tetap jelma guna pembarui keluh ras lagu langkahna. Mara nandangi kini tekan si tetap ngeremrem emkap lancungan ras taki keluh. Kai sini belaskan mekatep la teridah ibas perbahan si tetap wari. Ibas pas prapaska enda kita iakan guna ngukur-ngukuri kerina salah ras dosa-dosanta si erbahan kita terikat man kerina si biak doni. Mamon entah duit, entah katakanlah kepentingan doni banci ngeribani erti ras ketuhu-tuhu kegelengan ta man dibata. Perlu makana kita tetap memperbaharui hubungan ras keleng atena man dibata. Gia kearuan nuntut pengejapan ras pengalonta si ekstrim. Erlajar kita bangun komitmen ibas ngkelengi alu total ras ngendeskan diri alu personal. Kita jadi pengikut Kristus labo erkitekan kalak sideban. Tapi erkitekan pilihan ras keputusan pribadi. Kai perisiko ras konsekuensina pang kita ngalokan ras ngenggen kenca. Ibas surat man perpulungan i Korintus, Rasul Paulus ngeritik konsep pengangkana karena Yesus Nazaret nari. Kalak Yahudi ngarapkan Yesus jidahkan bukti kinimbisan selaku Mesias politisi sing asup bebaskan kalak idur penjajahan Romawi nari. Kalak Yahudi ngarapkan Yesus jadi tanda, jadi simbol kepantaran. Tapi guna kalak silang emkap tanda kemenangan. Yesus ipakukan ikayu persilang, labo perbahan dosa-dosana, tapi ia cidahkan usihan pengendesan diri alu total man dibata. Ia menjawaban nandangi nasa persoalan ras masalah ibas kegeluhan manusia. Min ibas paksa prapaska enda kita rengasupna bahwa pusuh pratenta man Tuhan ras pasnad pangnadingkan nasa kini leketan ta kempak erta doni enda. Amin. Aming atendu o Tuhan, sabab kasih perkenan, sasapkan
kami